Awas, awas, 1, 2, 3. Yo, bongkos beres, ayo ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Boy Studio Channel. Kita berada di Kampung Dani nih, dekat pesantren. Kita meliput pernikahannya Fitri dan Gali. Ini keseruannya nih, lokasinya di tepi pegunungan, di jalan, dan kita lanjutlah. Untuk selanjutnya kita lihat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di Boy Studio Channel. Tradisinya masih kental nih, membawa kasur, spring bed, dan bawa-bawaan yang banyak. Nah, kita lihat nih dari pengantinnya yang bernama Gali. Bangga, Bu Mama di Kang Kalungkeun, Malatina. Jongkok. Jongkok. Ya, ambil. Tahan. Lajeng salam, kasih. Salam, Pak. Salam. Ka calon ibu, oke ka calon rama, Pak Ojo, au ka calon besan sami, bisa paham, salam. Gentos anu ngabeye. Gentos anu ngabeye. Disarankan ke mama sarapa. Sepikir dulu. Ojo paling dia cari plan. Maka mama usaha ngau dengan. Yaumal hasyri wada. Hormat kali diajeng-ajeng pangrasana al ustad anu ngabagian tugas salaku qari anu nembe ngalantunkeun wahyu ilahi ngagalindengkeun shalawat nabi. Mudah-mudahan anjeunna di kesempatan enjing-enjing ayeuna Pak Amplok Jongkok
upami sakur-sakur urang ke rahmat Allah pada reko kajungjunan urang sadaya nangpa anjeunna hiji pamingpin tandingna ahli nyambung si Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi'in dua kali ulama iwak jumlah umat kalabat urang sadaya mengajari dia akhlak umat jodoh kita umat kita urang sadaya lain di si poho maksudnya poho calon pengantin pamanggah kemana ibu barisan gitu Tadi itu tuh. baiklah Yos dari itu mah jika nama dipanggil itu pengantin pamanggah tambah raket dudururan tambah pageuh rasa cinta melekat dina hate antara urang sareng urang. Para bapak, para ibu waris hormat muasabatan kubro sijina sehubungan menurut kaidah dina sebahagian keterangan ruhkeun aya lafdul ijaz prosesi serah terima secara simbolis dilakukan sama ibu bapak dan ibu bapak pengantin pria dan perempuannya. hiji awan ngajawab ngan teu kaumpakan asalna minimal 3/4. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sing biasa ilang nikah biasa ilang kamekah amin bang syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantin baru keluarga 12 pihak pengantin baru, para hadirin wal hadirat berbahagia, si ngomas kami dan sebagai nasabatu permulaan itu mari bapak titip selaku baik MUI maupun pihak hubungan agama MUI sebagai hak ketenangan nitip kapara baina maupun pengantin penghata sama kasbarani kemudian bahwa dina rumah tangga teh dipenuhi kurang Allah Ta'ala penuh buka bahagiaan dunia akhirat sing panjang kunjung jodohna panjang kunjung yuswana babari ngarah syaratna jeung rezekina oge sing getol ibadahna akhirna husnul khotimah duanana umma urang sayana amin rabbal alamin. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabi masabihal gulam wa ba'd. Wa ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim al-azizil hakim wa huwa asdaqul qailin alim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فقد هدي إلى صراط مستقيم وقال تعالى مرة أخرى سبحان الذي خلق الأزواج كلها من النساء مثنى خلق لكم من أنفسكم أزواجا
أزواجكم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون فليستثني بسنتي ومن سنتي النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فسمني أزوجك على ما أمر معروف أبصر إحسان أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Luruskan tujuan nikah kita karena yang sesungguhnya inti nikah itu karena orang sekula. Di mana kesur bapak wali kontan ngampi abdi nikah ka putri tegas bapak dengan yang fitri karena mas kawinku emas 15 gram ditambah sepakatakan bayar kontan Nabi abdi nikah ka putri tegas bapak Nabi jenengan Fitri Andiani kalayan mas kawin 15 gram sareng saperangkat alat salat dibayar kontan. Yang kali Bapak nikah berhidap ka putri tegas Bapak anu jenengan Fitri Andiani dibali nikahna ku anjeun kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 15 gram ditambah saperangkat alat salat dibayar kontan. Nabi abdi nikah ka Fitri Andiani binti Bapak Jojo kalayan nganggo mas kawin saperangkat alat sholat sareng emas 15 gram dibayar kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kali Bapak nikah berhidap ka putri tegas Bapak anu jenengan Fitri Andiani dina dinikahna kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 15 gram sareng perangkat alat sholat dibayar kontan. ngampi abdi nikah nikah no batu ngampi abdi kontan ngampi abdi nikah adik kontan adik kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang gali Bapak nikahkeun hidap ka putri tegas Bapak anu jenengan Fitri Andiani ridho ditikahna ku anjeun kalayan anu mas kawin ku emas 15 gram ditambih seperangkat alat sholat dibayar kontan. Nabi abdi nikah Fitri Andiani binti Bapak Jojo kalayan mas kawin emas 15 gram sareng saperangkat alat sholat dibayar kontan. Alhamdulillahirrahmanirrahim sah. Allahumma sholli ala sayyidina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadati ashabi rasul. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad salatan tamla'u biha qalbi nuran wa salatan wa surura wa tarzuquna biha rizqan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli syai'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wal jami' masyayikhina wal jami' ikhwanina wa akhwatina wa ammatina wa khawlatina wa ahbabina wa aqribaina
waliman lahu haqqun 'alaina waliman ahsana wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma maghfirna awsa'u min rabbina wa rahmatika raja'in lana min amalina rahim Rabbana hab lana ja'alna muttaqina imama Rabbana ad'ana sabra wa tawaffana ma'al qadir wa bihi nasta'inu ala amrina wa din Allahumma barik lana fi rizqina wa nasibuna wa sanna amrina alhamdulillah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Abdi Gali selaku suami Neng Fitri Abdi bayar mas kawin Kabojo Abi Umas 15 gram ditambih seperangkat alat sholat selang Quran malahan. Mudah-mudahan dimanfaatkan ku Bojo Abdi sakumaha mestina menurut kebutuhan sosial agama rumah tangga anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Bayar mas kawin taruh di soleh penuh tanggung jawab mudah-mudahan barang dia serahkan jantan ibadah berkah sama keluarga manfaat dunia Kali pada diajar mandiri ngarumah tangga sareng saha sih mudah-mudahan rumah tangga Abi jantan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah peluk sok alhamdulillah B sabelah di semua peluk guys peluk si mama sak puas-puasa tuh bagusnya moga-moga kecerdasan para masih jadi jimat ke hidup dia malah akhir guys kasih ya, muka-muka ini sangat malaikat robatnya sih kehidup anak ini anu minta pangampura akan jadi hidup minta doa akan jadi hidup bagus benar doa mama yarangan kasih tos bagus B atos gali kasih bapak lari bapak gali tinggal saja bapak gali cepengan gali kena bersyukur ke Allah biasa kaji jalur di bawah kesaksian menjadi bapak-bapak tak dipakai mudah atau mau dipakai ngagadong kuli di bangunan tiba bawa tilau bangunan dibawa majid dan kaimah ngebelaan saha kasih anak di pemajikan di rumah hijikan anak bangun kita bersyukur ke Allah tetap lalai apa cek tinggal yakin ya apa hidup dengan Rosina sanggup nyelamatkan bapak gue semulang tari manau salami kasih bapak kasih kedalisan tentang pengampura mangga sok panggil bapak bagus Pak, abdi juga diapunten. Salam iya, nyusahkan bapak, ngarepotkan bapak, gak cantiasa mulang tarima ka bapak. Oke nyuhun doa, kawit titen iya, abdi bade diajar mandiri. Ngarumah tangga sareng Fitri mudah-mudahan jantan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Peluk si ayah, peluk laraina apa kedalisan ngaduakeun kali sok panggil kan kasep kali anak pangampura bujeng-bujeng disuhunkeun teu disuhunkeun ke bapak di hampura bapak ridho lillahi ta'ala hidup ngarumah tangga beral anak didoakeun ku bapak muga-muga sing jadi keluarga anu sakinah mawaddah warahmah bahagia dunia arwah akhirat bismillahirrahmanirrahim barakallahu laka wa baraka alaika wa zama bainahuma bi khair amin ya Allah rabbal alamin sok sabalah deui bager peluk si aya ya saparantosna kasih bapak geus ka ibu mertua kasih aya ka pamong peluk si mama hidup nya sok peluk bager suhunkeun doana suhunkeun pangampura mudah-mudahan hidup dina ngambah sagar rumah tangga sing keluarga anu sakinah mawaddah warahmah
Runtuh terus seuyuran dekat saya jadi salabi. Acara dari sama sareng saya geus sama bos per. Amin. Ya Allah ya Allah. Ulah. Mun kitu deui hayo we urang ti ibadah mopai-mopai masjid. Ai dudunya nanti dituang di mana bojonya. Kena seimbang atau dudunya sareng kita, sareng ibadah. Pek dudunya masa seueur-seueurna libat urang deuk maot poe. Para pemulu. Mana mama di kawitan diaurkeun. Apokeun. Sok keun we di jalan mah. Udah jauh di jalan mah sok. Sok. Tapi masih ayah Sep, Jojo, Mama, si Neng cana ka jalan, urang ngalaksanakeun prosesi gebiar, ngawujengkeun raja kali nu dinten ku walengser. Boga Fitri sareng si A lungsuh ka jalan disarangan ku Mama. Kamu nyalikeun raja kali nu jadi. Mangga, sok cana ka jalan ka payun. Tos. Pilih siang deui sakadasana ngalaksanakeun ramah tamah. Oke, malah udah kawitan, kating. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sejana keluarga budaya Sultan. Pasangan hidup di antara ranjen, rasa asih di antara ranjen, silipikan. Ya, wadawi kata usaha, rumaus kasih wa leledak, sakunya antos sandulah wa mudut kasih alidak, ulangi margun bewara kasakuna banar ya. Sambu ayah pohara rese ayah si ambu kadi kasih cek bali akan kadi ambu buru-buru ambu mana si ambu ambu dia halo aturan kasih cek bali kita disumping ambu para hiburan heula rek janji heula ayo ambu aduh aturan kasih tuh mana lu eta nu boga bisi ngambok Fitri bisi ngambok jamu
Sok pusing hiburan heula penyanyi heula kayaknya samu sok nyanyi samu nyam sok nyamu ya nyamu sok nyanyi paling dek nyanyi anjing geura nyamu ah dek nyanyi geura ieu nyanyi dan kayak mobil khusus kamu lain-lain wae lain makan nyukna solokan jamu nyuk cai di solokan sok cawok asiaan sok nyanyi anu bener samu sok nu bener nyanyi samu potong heuleuy sok samu sok atuh nenek gayu
Bukit untuk diabadikan peserta kedua. La ilaha illallah, ayo kudu dikumaha di sini ayo urang mulang geus beres jalan dia kudu dicium kudu dengan awas awas 1 2 3 yo geus beres ayo urang mulang ayo bet oke atas alhamdulillah maha salim mama sacomot putra masing-masing sekedap hitungan ketiga siap tiga yo oke pahana dibutuhkan pahana satu dua tiga yo terus agak gitu pegang kedua gigit bersama sok sok siap 1 2 3 yuk tahan dulu untuk diabadikan oke ditahan para saat terus simpan tulis simpan terus keren warna dan mata ya jelas terus sini ya siap so go